dobro jutro. I evo došao je i taj dan da krenemo na 7-dnevnu turu. Rumunija. Prvi vodi Miloš, Matija, ja. I idemo pravac za Bosnu. Pa ćemo da vidimo gdje, kako i što ćemo stajati, ali prvo punjenje bi trebalo da bude u Višegrad. Prije toga ćemo stati na neki brzi doručak. Vidjet ćemo. Ono, to je to. Uživajte ljudi. Eto, prvo neplanirano stajanje. Kao što vidite, ja i Miloš smo tu, fali i Matija. Šta mislite zbog čega? Pasoš. Zaboravio čovjek pasoš. Otišao je da se vrati, da pokupi, pa čekamo ga tu. Stajanje posle 10 minuta. Daj Bože da ovo bude najveći problem. Čekamo Matiju pa idemo dalje. Evo nas, ulazimo u Bosnu. Pa to, zamakao samo tu gore. To je to. Oba! Idemo momci.
Samo noć. Dobro jutro svima. Startujemo drugi dan naše avanture za Rumuniju. Krećemo iz Beograda ka Temišvaru. Jučer nismo nešto previše snimali, ni na smještaj, ni... Svi smo imali nekih obaveza, što prije da stignemo, da odmorimo po jedno sat vremena, da se istuširamo. Ja sam išao s vidim s mojom sestrom, Milo s njegovom. I da ne bi gubili vrijeme i ne znam ni ja šta. Jučer nismo previše snimali, uglavnom smještaj je bio odličan. Smještaj je bio odličan i dobro smo se naspavali, odmorili. I sad krećemo dalje. Prognoza za danas je ok, recimo. Jer piše Beograd da ćemo proći dobro, Temišvar dobro, ali iz pravca Korvina ka Novačiju vjerovatno će nas uhoditi kiša, ali ništa strašno i zato smo spremni. Tako, dobri moji. Standard, Vojvodina, Kalina, Polje, ali da, 30-40 km na dan, sve će to proći. Ali ima neki počni vjetar koji nosi dobro muški. Na granicu Rumunije. Bože dragi. Gasimo. I Rumunija. 40-50 km do Temišvara i tamo pravimo malo dužu pauzu da nešto pojedemo, popijemo kafu. Ubi nas ova monotonija. A bar lijepo polje srce gleda.
Idemo. Ajmo, ajde. Bravo, bravo. I ovdje vidjet ćete sad na telefonu koji koristim za navigaciju. Stiže nam obavještenje koje mi je prepolovno bila nakačena komunikacija. Za narednih 30 minuta baš će ogromne količine kiše, jaki vetrovi, svi da traže skloništa, baš uspaljen činilo se. Tako da smo ovdje, kod Korvin zamka, nismo ni ulazili nažalost, tu smo se presvukli, obukli kišno odijelo, odložili kamere. Imali nevjerojatnu sreću, uhvatila nas je kiša 3,5 minuta, nevjerojatno, ali nažalost to nas je koštalo snimanja ostatka rute, jer ruta odavde do Novačija je prelijepa ruta kroz planinu i kroz jedan kanjon. To je to, vidimo se u sljedećem klipu koji će biti u stvari highlight. Ćao!